Znaš da mi se desilo danas? Šta? Vozim, znaš da ima ona perionica. Dobro. Evo, odato izlazi jedan lik sa nekim Passatom, nemam pojma. I izlazi meni u moju ovu traku i staje ono koči nago i ja ga vidim ono tipa 20 metara ispred njega i skrenem tamo gdje on došao, brate, ono, a bukvalno nisam ni razmišljao šta radim zbog TikToka, jedan koji sam vidio pre neki dan. Tako je. Idem kroz ovo. Idemo. I to meni je ukraden kill sad. Da. Ukradena mi imovina. Lajkuj ovaj video zapis i dobiješ StatTrak suvenira EP Dragonoru inventory odmah u trenutku gledanja. Ali ako ne, hakovat ću ti Steam account i kupiti ti StatTrak suvenira EP Dragonor i ukrasti ga. A account ću prodati ruskim hakerima jer što da ne. By the way, današnjeg pozdravka dobijaju ovi moji ljudi. Ako i ti želiš da dobiješ pozdravka, ostavi neki lep i zanimljiv komentar dole. Ako kojim slučajem želiš da postaneš moj ljud, član mojih ljudi, najveće mafijaške i hakerske i biznismenske ruske organizacije u ovom sunčanom sistemu, subscribe se na ovaj kanal. Nećeš da pogrešiš. Također i besplatno. Tako da ako je nešto besplatno, to treba da se iskoristi odmah u trenutku gledanja. Hvala na razumevanju. A sada uživaj u videu, da ti ne bi došao kući i naterao te da uživaš u videu na silu. Tako da izaberi šta je bolje, ali mislim da je uvijek bolje da ništa ne radimo na silu, tako da uživaj u videu svojom voljom. Milton Videos. Ovo je Balkan. Pre nego što počnemo s ovim, ubacit ću nešto novo u ove CSGO montaže, a to će biti neki mali giveawayevi. Tako da ovoga puta na giveaway dajem jedan Broken Fan case i sve što je potrebno da uradite kako bi učestvovali je da screenshotujete ovaj video sada kako ga gledate i postavite ga na vaš Instagram story. Naravno, morate da me tagujete kako bih ja to mogao da vidim. Izvlačenje će biti u sljedećem CSGO videu i želim svima puno sreće. Opa, sam ga fliknuo, sine. Jebem ti mrtvu majku da te mutam i to je to. Purple, drop me please, purple. Kao što da mu dropaš? Purple. Ima 6400, šta da mu dropa? Я мне стал 3 минуты. Да и салам били. Не вышел, блядь. Thanks for info, yellow. A gdje si, bre? Evo, ovaj zna de sam bre! Ti spawn, pa zna de sam, pizda mu mater. Ja low HP. Gledam, ide odjednom dođe. Bro. Kar. Nije Šta kar ćeš taj. tu, bre? Блядь. I opet mi ukrao jeć. Moj čovjek me proso kao kiflu, bre. Kao kiflu me proso, samo izašao ovako. Malo, nije. Bro. Moj čovjek je retardirani flash. Mene si poješao. A zato se zove retardiran. Za Kako nisi tradeovo, Matiću? blok, Još će da umreš i ti. za blokao sam se ovaj kujak. Malo bre. Evo me A, znam, ću ga non scope. Oh, mid. Vjerujem dalje, ja neću da... Riješ. Idem opet da napravim nekome frizuru na longu. Što ima sestru u sobi koji ima manje sisa od njegovog brata. Raskinuli vojaž i besmisli. Au, idem ja u depresiju. Moram sad je. Joooo. Evo imao revolvar. Evo pita? Da. Nije više. Aha, vi kakav si na munje. Ili tu, ne, Da. To nema kvar. U CT-u ima. Bože. Aj. Ujebote. Zahvaljujem. Što se desilo? Da mi je mater matiću, da mi je pali kuću, čas. Ajde, bio ćemo obržati. Debeo si u igrici. Da, sorry. Kao da se desilo posle komplimenta. Dobro. Ja sam ga ubio iz našeg spona, on njegov spon semkom. Šta si se ti usro, bre, Vijoviću, pa nema ni... Kurac krasni, ima ih ovdje kod mene. Nemoj Matiću, šalio sam se, Vidi ga. Bežu kurac bre. Matiću, bre! Pa što mene flešaš? A plaćao sam ga da... Pa Matiću, bre! Zašto
flashaš? Pa imao sam go u ruci. Moraš da ga bacim negde. Ne, brate, ti večito, znači samo mene flashaš. Više svoj tim flashaš nego protivnički. Nemoj da kupuješ uopšte flash, znači, evo, nemoj da ga kupuješ. Što si njegov, bre? Dobra, kurva, volim. Pa matiću bre, zbog mene, zbog tebe me ubio. Ne znam, ništa se desio, čovjek preskače na Xbox i ovaj puca njega, promaši ga i puca i pogodi mene iza smoka. Pa imam... Znam što imam 350 pinga sad. To vam mi stiže sad komentar, zamisli da igraš auto snajper. Zamišljam. Pa sam cijelo smoke, la. Jebote. Praštaš gre. Idem ja familiju. Moram, brate, treba mi da uzem ace. Idi nahuj, ja poentajem. On ruski. Da pošao ti nahuj! Ne poštuj ko vrata. Pa igrao sam ja s ovim AWP-om. Ti još nisi počeo da igraš kanter. Ne gem na, beži u kurac. Bili ću 10 bate u grobu, a? Ja sam mrtav. O, bravo. You got the devil in your eyes. You went and took me by surprise.